Pelan-pelan aja Pak, sampai. Oke. Oi, oke. Pelan-pelan aja Pak. Sejak ke mana? Mungkin tuh seliori. Ayo pelan-pelan. Sejak persia ke bawah nih, kertu seliori. Oke. Woi. Perlu kina. Assalamualaikum. Oke. Apa di kowe? Mungkin tuh seliori. Ayo pelan-pelan. Aja dah. Aja. Lo nih jangan pagi Roy. Iserion lo cicala ada sadi kumaku. Gitu loh. Tapi tak masih tengah kayak kita milih no pasti masih. Lo asu lo. Jangan aja nama lo. Pokoknya apa boleh ulangin lah tuh. Ulang angke matu si puli. Dia jauh lah aku tahu. Kayak gini pasti udah jilbak aja nolanya. Lo cicala cuma tengah nggak sadar aja mangemu. Tak perlu aku pasang. Lo pasang paburan nilai kemaki itu bedele. Ay, kau je pernah mureh. Wasa tu ni gak tahu. Makan dah kilalan na. Pacoka. Anda latut aku makan dah. Loko pula joka-joka. Pala cak tangga bawa tanda dia kandang. Wow. Tepat kasih mureh. Tapi mureh pemureh ah. Aku je pelipar luta mureh. Aja engkau pupu Bom kan jaya pupu taruh konumu kalau pasawimu kan jaya. Pelan macam pun oleh ko ye. 20 misal bu ye. Oke, makan jaya. Asli. Ay, makanya kanja apa nih jupa kiro pupue ya mureh. Tunggu mau gaje 20 misal biro ya mureh. Iya. Iko mi wala ngi Angko te sisa dega gaule. Yeah. Jadi nasa iko Ais. Kan rasa apa gaya iya be ais. Makasih mo taka dyan na mga koto. Makasih masalah na. Manya nakabantay-bantay mana kalau pasabi deh. Namakakanya si Renaso. Iya ramure maliki pupu. Kada makanja na semua paki ye. Itu mana salik na. Magami mamulo selaiwi. Namakan kanja iro si pupu si Renaso mo paki loko si selaiwi. Dewi sengi ramure ro. Para sa di connect notice ka man ang katapawala bawang iro pupu na Ay, lena. hindi na notice ko. Makami makuyi ko mapisempo mo ampay. Ang kumaki masulamanan ni kasi pogi kabag ang kamopi arisa ko na kamopi arisa jilba ko aga arisa baju juse sa ako arisa ngulawas di bawah arisa padempan di mana panepura ya aja masa lagi lada datu bapak ko telah ko lagi padele baja apa Mas kedo pusing. ide iko pusi bawa mo tu ya masiri ka agar masih gaman gi pangarisangnya agar may wajara gi kapasirin na sumaka kanya wasil na mo pakir pupui tapang kadui malang agar aku makin makamit-mati mana gi magimeme jelas sebelum seler pupui sila na sumaka ni kanya ipake Apa makana mure kada makanya lah dem napa ketu iye. ay maji mo taparir gondrong Dimin to gagi ko papa mita siapa masempo na lako jadi mo alas si tarira masoli ko makanja mo daripada mapesin pun aku hasil na makamit-mati mana kalau pasawi ido kasulato kada ako makipa mahina kalau misalnya pupui na makani kasing apa na pala musalay ka tangaso matagang yung manya-manya mangusad di ateng ipalimita bako madali na kalapasawi padaji mako to ko maduraki ko binina di pan pala to anya mangangnya musalay na mga dimito asili na namo po yung machito kung pakir bedemo de jermite lesti si babilar idot kami mga makrikan dai pupu kasi lay paki he magsa na kuno lesele ang gagamakuri din sa pubu aga sana he yan na yun pacap mo he di pa dyan na chapo tachi de lo kusimala aga na kumakir pa bile-bile no tawi masiriati mati ro gondrong imita ki makanda wasele na ikalapasawi na lo malaku pupu makoro jana yan ang paki pupu kasi he
Maka memang kanya mo pa aki sirena song kawasile na tuwo. Makanya ita kalapasawi mas musil lewi. Din matunga gagi ko pa. Lolo siya bububuy. Manatawa di mo pituwe ra gagi pe mang. Nami mga iaja ng pasilip mo na. Gara-gara iya gondro palaga-laga iya. Cari pupuk berkualitas. Pupuk NPK Pukasa lah juaranya.